Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti umuna aserye tayo ita alawas anapaulwan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Uray kas-kasano, at dalat ta oras ta iti tunggal maysa. Kas ita, at data dito'y park. Saan matakanayan nga agdate ta? Wala, taado matinas ka ni ipang pangruna ta. Ngam ti panagdate ta. Agpadat ang agad-adal. Kan ag part-time job ta pay. Iti kasta, isupay ti matgadan ta. Wen Lorraine, Agan anos talat ta. Aging ga makalpas ta iti panagadal ta. kasta teramiden ta. Nangruna, ket adamat arapap ta para iti masakbayan. Wen Jordan, katnas kan laang ti panagan anos kan sakripisyo. Sapay ko ma, tamaragpat ta ti arapap ta. Pagbalinin ta nga inspirasyon ti tunggal maysa. Tapno maragpat ta ti arapaap ta, Jordan. Gusto ka Lorraine, ket kasta teramiden ta. Ala, mangantan Jordan. Siya kun ti makaamong itibayan. Kababayin matkin ka. Apay akababain, kit agayan ayat ta. Agpadat ang estudyante. Sige, kastilaangan. Aggudwa talaangan itibayan. Wala. Sana bale, taan niya laang matday to in order ka. Saggay sa arais kan sidaan. Kan di mawat ta iti sabaw. Ayos daytan. Wala. Kaday talahan ikabalan ta. At least, magsugta. Kan tinaskan, nakapag-date ta. Sige nga Rodan. Mangantan, tagalitan. Tapno makapagrepaso ta. Sige, mangantan. Agbaawan ti in order ta. Nasingtot ni Lorraine naman. Nasaya at no kasta, anak ko. Ngam ni no girlfriend laang wan. Wala nang. Paramis ko dahi ta kada kayo. Ti panagaral yu kumati into na rin yo. Di kay agapura. Dumtang tulat ta ti gundaway. Para kadagitibahan nag-asaan pa'y amabalin ita. Wala nang. Ibagbagak na ito'y. Gapo tadyak kayat ama ipada ka kanyak nga inam. Kayat ko ama katurpos ka. Saya atam ti panagadal mo, anak ko. Wala nang. Aramidak ti amin. Tapno makita yun to ti bunga ti amin as sakripisyo yo. Oh, Jordan, anya ti panggap mo ita a bakasyon? Ako panggap ko ti ag part-time. Iti nga restaurant na nagtrabaho ak idi. Kasta, ay katuan Oray siya, nagsarita kami iti kasinsing ko. Agtrabaho ak ijay salon na. Asidagmat lang ang ijay restaurant ni Bagbagam. Nasayat ano kasta? Naskan nga trabaho ta ita a bakasyon. Iti kasta, adan tubos-buson ta inton sumarono nga enrollment. Husto ka. Nangruna kanyak Nasanak nga trabaho. Nadyak tulungan ti bagik. Kurang mo ti masapsapulan ni nana nga pagadal ko. Gayam, anya nga iti aplayam at trabaho iti restaurant. Ura niya ditan. No niya ti bakante. Isulat ta na. Mama, agpakadak kumakada kayo? Ha? Kasangay nga mintimay sa friend ko inton Sabado. Nasken nga adda kami agagayam na. Isuanas ka na mapanat. O sige, day talaga yam. Awan parikot iti dayta anak ko. Ngam saan adito'y lugar tayo, mama? Ijay syudad. Bakasyon nga min ita. Isuanak ko na dagiti dadakkel na, nga ijay syudad nga agselebrar. Adda nga min balay day jay. Kasta ka di. Ay katuwan na. Basta ti kanayon nga bagbagakan ka anak ko. Agan-anad ka iti amin na papanam. Ay, nagaduntumat ngamin ti gagayam mo. Wen, mama, di kay madanagan. Kanayon nga agan nadak. Kasta talaga, tada kabailan na itibiyag.
Ado, tigagayom na. Oy, si kamot gayam ti masabat ko, Jordan. Ah? Nagapuam. Kwa, ijay ili, insan. Imbagak idi adinak awagan iti insan. Saan ka di? Anya? Okay lang. Tawan mo't makangag. Ngam no iti kadwan ti tao. Dinak awagan iti insan. Nang runa no ijay pagadalan. Anya? Diyak kayat agapukan ka. Kat bumabat ti panagkita dagiti tao kanyak. Nalawag? Mama, nasabat ko itay ni Jordan. Narabyan mat. Kasta ka di anak ko. Naggapuan na ka no? Naggapo ka no ijay ili? Kasta. Siguro, napanmanan na kitagdan. Awan mo ti sabali amapan naramidan ni Jaili. Bakasyon mo ti ta. Sigurado, Mama. Napan iti restaurant asigot a pagpa-part-time man na. Rumbang lang. Anya nga iti busbusan na, nagsadot-sadot. Imbag kumamat no da natalgad at trabaho ti nana. Awan mat. Mangnam na madalaang iti tangdan na, amapan makisagsak ka. No kasta ti imbagana, anya ngay nga rod anak ko. No di na kayat nga awagam iti insan, Mariel ko namlatan. Tapno awan ti rire. Nanang? Tinapatag, awan ti dakas nga aramidam kan kuana. Awan mat nanang. Isu na lang ta ibain na klaunay. Nang runa ka dagiti gagayem na. Anya? Jack mo, doa pa akas ti panakilangan ni Mariel. May salang ti kayat asawon da ita, anak ko. Ibain na ka akasinsin na. Gapo iti kinakurapay ta iti biyag. Ngamala, bay amon anak ko. Kas iti nakunak itay, tinapatag, awan ti dakas nga aramidam kan kuana. Narabyan ka manan, anak ko. Uy nanang, nag-overtime ngamin. Kasta ka de. Ay na, Jordan. No saan mo akabaulan, di mo ko mapilitan. Kaya't ko ngamin di makaurnong nanang. Imbaglabos-busak, inton enrollment manan. Kaya't ko ti makaturpos. Isungar aramidat amin na pamuspusan, tapno makaurnong nga. Agyamanak. Gaputa kasta ka nga agpanunot, anak ko. Ngam numarik nam ti bannog mo, aginanaka. Aywanam ti salunat mo. Sigamot gayam, Jordan. Nagsapa ka mo tayo na romong mo. Norarigan kat sigatimang pugsa titisapot tilawalawa dito kalsada. Kwa? Ne, mayat na ito uniforme. Kaskala atur ni tilagam. Gayam kat dishwasher ka lang. Uwan, uncle. Dishwasher ak lang. Saan matalala ang ti trabaho? Gaputan na dalos mat. Ti kunam kiti. Isulang ti mabalin na trabaho kan ka. Anya? Pudno mo timbag sana ya. Kan may isa, da kayo ako rapay. Daita ti rumbang nga trabaho ya. Kita ni Mariel. Agin enjoy ngagpaspasyar ita bakasyon. Anya, kasta tiimbagakan ka ni uncle mo? Uwan nga rod. Unay matan. No apay mat nga adda ka kasta atat tao. Agyaman dakit di kasaan da mapadpadasan ti agrigat iti biyag. Apay pailanas kan apasakitan dati pada da tao. Makapasahir nga rod itirik na. Nang runa. Kat, uncle ko tinang ibaga. Ala, bay amlatan. Di mon ide kaskaso.
Saan nga isuda ti makalapad iti amin nga aramidam. Adadapay kat di nga gagat ka Tauray kastoy amakitang tangdan talaang. Nadalos ti trabaho ta. Agyaman na ka. Ngamin, amin abanag apakaupayag. Kaya ada ka na yung ti word of wisdom mo para kanyak. Siyempre, agayan ayat ta. Iso arumbang laang nga agtinulong ta. Laglagi pam, ambisyosa, ken ambisyosa ta. Ani amutan ni Bayaw. Di naman la pinanunot ang makapasair tirik na. Dayjay nga imbaga anakan ka. Wan nga rin nanang. Tunggal masabat ko na yung kalhulyo. At dalat ta may baga na kanyak. Pasig pa yung nga kakasakit. Ala, bayam anak ko. Kasaritak to man ni Manang Minda. Bagbagaan na kumamot jay asawa na Tas saan akas jay ti panagsasauna. Sana nanang. Amang ano day tantumanan ti diyo pagkinawatan. Okay la kanyak. Uray na sakit tinakam ko. Engem, maawata kon. Gaputa kasya talaga ti ugali ni Uncle. Sa bagay mo't kit di. Ay, imbaglaangan takasta ka nga agpanunot, anak ko. Uwan nanang. Anyangin nga rod. Jaklatan italtalag Dagiti bagbagada kanyak. Nakitak da Jordan kanti kaayan ayat na iti naglinong ak ijay waiting shed. Kasta ka di, mama? Anya tinagan jay girlfriend na anak ko. Lorraine, mama. Ha, jaylaan a girlfriend na. Kunamlan na pintas. Feeling? Anya ngay matikos da jay ababay. Baknang kadi iti pamilya na. Nursing, mama. Kunada giti gagayam ko ang makamamukan kwa na. Agin lalaing kanuday jay ababay. Ay na, nukas jay lang ni Jordan anasapa na kiayan nayat. Awan lat pamatik ang makaturpos day chay. Sigurado dayta, mama. Kas iti napasamak iti inana. Ha, like mother, like son, ako nada. Eso asi ka, anak ko. Pangasim tadi ka pa'y makiboy-boyfriend. Tapno saan ka maipada iti daychay at Jordan. Ti panagadal mo, ti into naram. Ikarik, mama. Amo yumat nga ado dagiti agdat-daton kanyak. Ngam, jak pa'y kayat ti maki-boyfriend. Mama, papa, nagsasaritaan mi kadagiti gagayam ko amapan kami ag beach inton umay a Sabado. Masapul ko ti kwarta. Ha, Ang manak ko. Nag-resort kayo, iti napanalawasan, aya. Wen, papa. Saan ang mabalin sa anak amapan ita? Anya langan ti makuna dagiti gagayem ko. Ang mga nuy bagada nga awan kwartak. Iso asa anak amapan. malamapan ka anak ko. Basta ti kanayon mi nga ipalagip kan ka. Kanayon ka nga agan anad iti sa di naman napapanam. Kan siguraduam lang, ababae dagiti kakadwam. Agyaman ako unay, mama, papa. Wen, babae kami amin. Awan lalaki akadwami. Ha? Oh, Mariel! Uy, Si kamot gaya, manang ambyang. Apay nga da ka dito eh? ay na. Imayak nagpalingki iti lakok. Kasta ka di? Mapan kami mat ijay beach. Ay na wow! Sana all! Ay katuna! Apag iso, summer ita. Ay na! Handa kumamat ti agbantay iti store ko. Tapno, I will join the group. Wan nga agpaisoan niya. Ay, taon matan tinapalabas.
Manipod idi naudi ang nakapanak ijay beach. Oy, Mariel. Sino dayjay lalaki aka holding hands mo? Isu ka di dayjay? Asim manang ampiang. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa, ha? Ni George, dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan ammo da mama, maipapan kada kami ka ni George. Iso apang nga asim. Di ka agtag-tagari. Idanon nga ta ni Ampiang tinakita na kadag itinaganak ni Mariel. Gagayam, di uliwayan adenggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagbakasyon da Jordan iti pagadalan. Isu nga inkadangdakan ni Lorraine, ti agbirok iti part-time job da. Kat baligi nga rod anaawat da gitoy. Tunggal mapalabas ni Julio ni Jordan, kanayon na apagsawan da itoy iti saan anasayaa. Pinalagipan mat ni Lorraine ti kayan ayat na. Asaan nga iso ti makalapad iti anyaman nga aramiden da. Iti sabali abangir, nagpakada ni Mariel kadag iti dadakkel na amapandaag beach kadag iti gagayem na. Pinalubusan nga rod dag iti agasawa. Iti pannagnada iti public market. Nakita ni Ampiang ni Mariel nga adda ka holding hands na alalaki. Ita gagayem, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ay na. Taon mo't tanti na palabas. Manipod na udi anapanak ijay beach. Hoy, Mariel. Asino jay lalaki aka holding hands mo? Isu ka di dayjay? Pangaasim manang ampiang. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa. Ha? Ni George dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan amo da mamakan papa maipapan ka ni George. Iso apang nga asim. Di ka ang tagtagari. No problem. Amamunak. Diya kaya ti makibibiyang iti biyag ti sabali. Agyaman at lukasta, manang ampiang. Jordan, ni Mariel dayjay kan kadwa na dagiti gagayem na. Uwan may peso. Kat ni George ti ka holding hands na. Nakadlaw sang ti kasinsin mo. Kimita dito nagtakdaran ta. Ha? Jordan! Lorraine! Dua kayo lang ang nakakita kada kami ka ni George. Ah? Malaksit kada giti gagayam ko. Anya Da kayo ti... ti makaamo itinakita yun. Wah, insan. Anya ti... Kaya't masawan. Di nakawagan iti insan. No di mo kayat nga isabwag ko kan kada iti melty nga inumak. Anya? No maamuan ta mamakan papati maipapan kada kami ka ni George. Amok ada kayo tinangidan. Kat agsagana kayo. Anya? Iso ano di yung kaya tiriribok? Kasayaatan nga agulimok kayo latan. Nalawag? Kasla jackpot yan tinakita. Ura siya. Jack namnamain nga agayat ni Mariel itikas ni George. Wen nga rod. Imposible adi na amo ti maipapan iti dayjay lalaki. Pudno ka di agwarwaras idi adamag. Nga dadwa a babae anasikugan ni George.
Wen, amok di may sa babae. Ta-classmate ko di high school kami. Kasta? Sapay la ko ma. Tadi na aramidan iti kasinsin ko. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na a girlfriend na. Uray kasta tinakita yo. Di kay latag-tag-tagari, anak ko. Wala na. Awan mo't panggap ko amapan mangidanon kadaan timinda. Nasaya at no kasta. Bayan tayo lata. Nga isudan to ti makatakuhat no anya ti aramidan ti anak da. Madanaga na kiti insan ko. Amangan ngamin no aramidan met ni George kan ko na. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na akaayan-ayat na, nanang. Saan mo't siguro, anak ko? Ngamin, amok akabaalan dama ng minda. Kan bayaw nga isuro jay kakaisuna nga anak da. Sa bagay matkit diyan, nanang. Nakunak dayta. Gaputa ka na yun idi. Nga ibaga ni manang minda. Ama sigurado na. Asaan ama ipada jay anak na itinapalabas ko. Ni, da kayo matgaya, manang minda. Apay, ada kayo ti may gimatang. Awan ka din ni Mariel, ama ibaon nyo? Ay na, awan pa'y nga rod. Talon nga aldaw tinapalabas manipod na panday jay beach. Aging gaita, saan pa yan nagawawid? Kasta? Oh my gosh! Amangan kit dimat no nag-enjoy iti kasta unay. Isu analipatan ng tinagawid. Anyat kayat mo asawan? Ha? Ay, kuha! Awan day jay, manang minda. Ibagam kit din no niya tigatanyem. Sanak agumatang, umayak la agload taawagak ti anak ko. Madanagan kami ngaminan iti asawak. Ni mama ti umawawag. Sung bata ka dakos. Tapno sana makapungtad. Hello? Mama? Hello, anak ko. Nasaya at mata sinong bata mo tiyawag ko. Madanagan kami kin ni papam. Mama, pasensya kayo kuman ha. Ado nga mi tinaramid mi dito'y beach. Kasta ka di. Kat kaano nga ron ti panagawid mo, anak ko. Manumeten nga aldaw yu dita. Kalpasan ti lunch. Agawid kamin, mama. Oh, anya, nakasaritan ti anak ta? Wan, sinong batan na ti awag ko. Kahit, kano nga agawin? Agawid da kano kalpasan ti pangaldaw. Agawid da jay taamok ana ibusan ti kwarta na. Ay, una yan ti anak ta. Kaslaman tay baka na ibulusan. Aging gaasaan na pagawiden. Saan nga agawid? Ala, di mon pakadanagan ti anak ta. Amunan ter aramiden na. Kan may sa balasangan ni Mariel. Isu nga ado, ti gagayam na. Uy, Mariel! Adakan! Tagtagari, manang ampyang. Ay na! Nasaya at matanagawid kan. Madandanagan da mamakan papam. Nag-enjoy kami ngamin ni iti husto iti kadami ijay beach. Iso anabayag kami ijay. Uray kasta. Nasken nga update ka kadag itinaganak mo. Iti kasta. Saan da nga agdandanag ken ka? Wan mo? Di magasak di ti Teresena manang ampyang. Taulitak nga ibagakan ka. Di ka kumaagidan danon kadag iti dadakkel ko. Ay na. Wan ka di. Ay na. Danag mun aya. Ala, agawid kan. Ta sigurado, padpadaanan da ka da mamakan papam. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Pasensya kayon, papa, mama. Nag-enjoy kami ngamin ijay beach.
Sigurado lang nga puno ti bagbagan. Amangan hindi mat no at lalaki akakanwayo anapan. Ha? Awan, Papa. Awan. Nasayat no kasta. Ay na anak ko, pang-asim. No sumarunong nga da papanan nyo. Umawag kamot akada kami. Tapno makaturog kami iti nasimbang. Tatalagang agdandanag kami may papankan ka. Pasensya kayon, Mama. Sige, kastan to ti aramidan. Wen, manang Sandra. Pudno timbagakin ka. Nakita ti dua matak. Kasta? Kinapudno na. Ammo ko ti maipapan iti dayta, Ampyang. What? Nakita mo't laeng ti anak ko kung ti kaayan-ayat na ida ijay ile. Kan maysa, am mo da jay lalaki. George kano tinagan na. Sa anak mo't kid di a judgmental. Hangam, ay na, manang Sandra. Panagkita kiti day di a lalaki. Ket, kasla adik. Ha? Ngamin, di takyag na. Tatu amin ti makitam. Uray dagiti saka na. Ay na, katatato. Jay laro pa nan ti awan tatuna. Aniya? No kasta, saan laada kami ka ni Lorente nakakita kadakwada nanang? Wan, anak ko. Nakita mo't laeng ni Ampyang ida. Nasayat ano kasta nanang? Tano bilang maidanon kadakwada, saan ada kami ti pabasulan ni Mariel? Wan, anak ko. Di ka madanagan. Saan na bale? Taamukmat ang nakita ni Ampyang ida. Ket, anyatin ako nanang. Awan panggap na amang idanon kada antiminda? Jakman ammo, anak ko. Makaammo ni Ampyang no ibag-ana kadakwada wano saan. Rabi, kamawan pa'y lati anak ta, bakit? Wan garod lakay. Oh, madanagan akmanan. Tadyak mo't makontak ti cellphone na. Napanan namanen. Ti pakada na itay bigat. Mapan kano iti ayan ti may sagayam na. Ada kano aramitan da. Diyak mo't na sa lutsod. Kaputag dardaras mo't ngamin. Ay, una yan ti anak ta. May ruwam nan ti kasjay nga aramidin na. Gakangay na tabalasan kat nga rod. Kanado ti gagayam na. Palagi pa mat sagpaminsan, minda. Ang mga noan niya la dita aramidin na, adita mo. Ah, ay nalakay. Awan dakas nga aramidan ti anak ta. Man nakigayam laeng, iso akas jay. Na kayo matgaya, manang Minda. Papanan nyo, kat napigsa ti tubo. Ay na, mapan kami kumaijay ili. Anya? Saan ngamin anagawid ti anak mi idirabi? Madanagan kami unayan. Saan kami anakaturog idirabi? Anya? Kanyak pa'y makontak ti cellphone na. Kasta ka di? Ket, amuyo nga ron, no sa dino ti pangsapulan nyo kenkwana? Ay, dayta nga rugkat. Ay na, manang Minda. Das kan nga amon nyo, no anya ti aramidan ni Mariel. Ang mga no, da ilimlimad na kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Ha? Ay kuha. Awan day jay. Awan day jay. Ay tikunak. Saludsudan nyo ti anak yun. Ang mga no saan mat ati gagayam na, ti kanayon na akad kadwa. Anya? Saan ang nag-aawid ni Mariel idirabi eh? Wan ka no. Isumat tinakuna ni manang Minda itay. Duwada nga agasawa anapan ijay ili. Mapanda ka no sa pulan ni Mariel. Ay, nagrigat lakit di nga minti agsasao. Correct. Ay, itay di magasda dito ay.
ibagak ko matinakitak idi na minsan nga aldaw. Amangan no ibagadan tumanen aman nakibiyangak. Uwan nga, Rod. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ajak imbagbaga iti kabsat ko. Ngamen, amok akasta ti ibaga na kanyak. Kakaiso na nga anak da. Imposible no di da kabailan nga isuro. Ay, sabali talaga ti night shift. Kumpara itel daw. Duma ti banog. Kasta talaga. Anos lang. Sana bali, manulaangin alawas. Enrollment tumanen. Sumardeng kan tumanen nga trabaho. Ala, mapantangaro din ni J Coffee Shop. Agkapita pa isakbay nga agawid dak. Ken mapan kamot tin agtrabaho. O sige. Ha? Mabiit lang. Ah? Hindi Mariel DJ ha? Ha? DJ Rimuarda iti hotel. Uwan nga paiso. Kat ni George te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga nuibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nas ken amamuan danti day tangar aramidan na. Ora ibagadan aman nakibiyangak. Ibagak kadakwada. Anya? Jak panggap adadalan ti kasinsin ko. Panang isakit ti aramidan. Ibaga nga ta ni Jordan tinakita da kadagiti naganak ni Mariel. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas saan anamnamaan da Jordan kan Lorraine makita da ni Mariel akadwa na ti kayan-ayat na. Pinalagipan nga rod ni Sandra ti anak na asan latan nga agtagtagari. Madanagan met dagiti agasawa aminda kan Hulyo. Gapo iti saan apan nagawid ti anak da. Iti pan nagawid ni Mariel dimagas iti tersena ni Ampiang tapno palagipan na asaan ang mangidanon da ito'y kadagiti dadakal na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Jordan, mabiit lang. Ni Mariel DJ ha? Ah? DJ Rimuarda iti hotel. Uwan nga paiso. Kat ni George man te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga niibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nas ka na maamuan danti day nga raramidin na. Ora ibagada naman nakibiyangak. Ibagak. Anya? Jak panggap adadaalan ti kasinsin ko. Panangin sakit lang ti aramidak. Ang mga nuday tang aramidam. Kat sikan tumanin tagbalin adakas. Makamunitan. Tinapatay kat maibagak kadako ada. Nanang, nasaya at no ibagak ka ni Auntie Minda. Ngamin, amangan no maisagmak ti kasinsin ko. Maawatak ti kayat mo asawan. Maamakak nga rod iti kabsat ko. Sigurado adata ti agbalin adakas. Makamunitan. Tinapatay, ibagak kadako ada. Tapno amuda, no anya ter aramida ni Mariel. Ha? Amok nga doon tinakakit-kita kada kwada at taga dito eh. Ang mabutang da amang idanong kada anti. Iswa siya kunti mangyabagahan na. Sana bali? At damat ni Manang Ampiang ang nakakita matla kada kwada. Apay ngay may ka dito'y balay, Jordan. Uncle, ada ko maibagak kada kayo.
Siguradom lang nga pagsayaatan ti umay mo ibaga. Tanusan, agawid kalangan. Pagsayaatan dahito yung ibagak kada kayo, auntie. Anya dayta. Uncle, auntie, sana pa nang dadali ti anak yo. Kaya't ko lang ang maamuan nyo. Anak kita may ida iti kaayan ayat na. Idi pa'y damo Nakita may ngag-holding hands dahi di palingki. May kadwa. Nakita may ida. Arimuar iti may sa hotel. Awanan kay tibayin. Liman lalakyan ka, chismoso! Tinungpadak matan. Amok ka kayat mula ang adadaulan ti anak ko. Iso akas ta ti bagbagam. Awan mat ibagbaga ni Mariel kada kabi nga addan kayan ayat na. Si kakit din ti addam mo na. Saan lang ada kami kanilo rin tinakakita kadakwada, auntie. Uray ni Ampiang. Adamot ang muna maipapan ka ni Mariel. Ay, kunakmat ngamin kan ka, anak ko. Anya ngay ita. Si kanti tinong paday jay nga antem. Okay lang kanyak nanang. Sana bali, tanay bagak mo tinakitak. Ada kadakwadan no di dapat chen. Adda ka de, ti kasinsin mo itay napan ka. Rimuar ka numat nanang. Napansa ka no kadagiti ayan ti gagayem na. Ala, bay amon anak ko. Di mon panunuton dayjay. Ingka kat agsaganan. Tane, anya orason. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Kasta ti may naimbaga itay kada kami anak ko. Ulbud da dya lalaki, mama. Kayat nakla adadaulan, iso akas dya tibagbagana. Awan ka ayan-ayat ko, mama, papa. Tunggal umwarak, dagiti laang gagayam ko ti kagkadwag. Paimanday di alalaki. Talaga pagpungpung totanak. Jak lang arudan idabibyangan. Ngam iso dati man nakibiyang. Amo yung mat, mama. Sipod pa'y, talaga adakkel ti apal na kanyak. Ngamin, amin nga aramidak, di na maaramid. Amin nga da kanyak, awan kan kwa na. Ala, husto na. Mapan ka man ni Jayan tigapsat mo. Ing kapag sasawan tayo Jay aka-anak ka mga wanantayin. Ado ti mabalin na dadailan. Ti pa'y anak tama tinapili na. Talaga mapanak. Jak palabsan day toy ngay naramid da. Ha? Manang minda? Ayan jay anak mo aman nakibiyang. Manang minda? Mabait laang. Saan anasaya at timbagbaga na? Mabalin ko akaswan gapoy ti kasjay ngay naramid na. Amin nga aramidan ni Mariel, ibagbaga na kada kami nga agasawa. Awan ti limlimad na. Manang minda, no adda pa nagtalak mo iti anak mo. Kastamot kanyak. Natalukak iti anak ko. Iso nga amok adi nakabaulan ti agulbod. Kayat mo asawan. Podno, jay imay na imbaga kada kami. Ay, kas iti nakuna ti anak ko. Saan laeng nga isuda iti kaayan-ayat na tinakakita. Padasam amapan ijayan ni Ampiang. Agsaludsud ka kankwana, manang. Mapanagnakak lang asan apod no day tangay pagpagayo. Talaga ajak agpangadwa amang idarom kada kayo. Manakibiyang kayo iti biyag ti akin biyag. Kasta ti may imbaga jay anak ni Sandra Iyebalay. Kat nakuna na nga oray si ka. Nakitam ti anak ko, akadwa na ti boyfriend na. Manang minda? Saan ba ta parang dadaal iti anak yo? Kan kada kayo anak-anak na. Ngam, puno timbaga ni Jordan kada kayo. Numalagip yo, jay talong aldaw, asan anagawin ni Mariel. Jay ipapanday jay beach. Kadwa na idi, ti kaayan-ayat na. Anya?
Kano saan kayo lata mamati? Ayaban nyo ni Mariel, tagsasarita tayo. Binilin nak ni Mariel, as anak nga gidandanon kada kayo. Ngam, tanga imbagan tik anakan nyo kada kayo. Wan, punot imbaga tik anakan nyo. May sakamat abakla. Siguro, agkonsabos kayo iti dayjay a lalaki. Kaya't yu adadaulan ti anak ko. Anya? Ania? Kasta, ti imbaga ni manang mindakan ka? Ay, wen. Ay na! Kasta unay apong na kanyak si ka. Apay nga tangamin adi na saludsudan di anak na. Ay na, noan niya ti imbaga ni Mariel. Iso, ti patyen na. Ay, unay maten a kinakonsentidor dayta. Uwan nga rod ang piyang. Ura siyakmat ngamin akabsat na. Kat di nakmat patyen. Ay, sapay la ko mangerod, tasan ama isagmak jay anak da, itikas jay ngar aramiden na. Nangrugin ti enrollment para itang school year, anak ko. Wen, mama, inton bigat ti nagsasaritan, mi kadagiti gagayem ko nga ipapan mi iti pagadalan. Tapno again roll. Dasaya at no kasta.Ag-enroll ka. Igaad mo ti agatal tapno makaturpos ka. Iti kasta, mabain to ni Jordan kan ka. Kasta at talaga ti aramidak, mama. Pabainak tayo dyan lalaki. Gapo iti palang dadadaal na kanya. Kat, ag-enroll ka di dayjay itaatawan. Panagkunak. Saan, mama? Amangan no saan pa yung das ti urnong na iti pagtrab-trabahuan na a restaurant? Nasayat mo't no kasta. Gumguna na. Kasjay ti maganab ti mang dadadaal iti pada na at tao. Oh, anya daytar aramidem, anak ko. Bilbilangak man dahi ti kakaiso nga urnong ko nanang. Mapan kami iti pagadalan ita. Kadwak ni Lorraine. Ingka mag-enroll. Ha? Katuwan anak ko. Uwan nga agpaiso. Enrollment yu gayam ita. Wala nang. Oh, adtoy. Inururnong ko titangdan ko iti mano alawas. Imbag lang nga inayon mo. Tapno adabus-busam anak ko. Sana nanang. Idulin nyo latan dahi ta. Di ka matanangan. Sana ka sumardeng agtrabaho. Agtrabaho aklat ha. Kalpasan ti klasik. Ha? Mabannog ka, anak ko. Kabailak nanang. 5 lang nga oras ti panagtrabaho. Agsakripisyo ak. Tapno adabus-busak iti panagadal ko. Oh, naka-enroll tamad tan. Agawid tan. Tapno makainan na tamad. Una nga peso? Uy! Talaga mo ta. Nasyak ti si ka, Jordan. Agtrabaho aklangan. Uray saan kang nagadal? Gaputa marigadan ka iti pagbayad mo. Mariel pa nga asim. Saan mo kumamit nga ibabain ni Jordan iti kaadwan ti tao? Sikapad ti simungbat, ah? Apay, mabain kayo amaamuan ti kaadwan, anakurapay kayo? Ha? Nakurapay kayo lang arudan. Nalaing kayo pa'y amang dadal iti padayo at tao. Anya? Iti kasta nga ugali yo. Ad-adda nga agrigat kayo. Anya, nag-enroll ni Jordan, anak ko. Wan, mama. Pinabainak ida iti kaayan-ayat na iti pagadalan. Anya, Tiyan mo da siguro. Katjak ida tutupan iti kasjay nga aramid na. kat, anya nga iti kunadakan ka. Awan tinaramidan da, mama. Ha, kasjay ti sagrapan tinalaing amang dadal iti pada na at tao.
Husto lang tinaramid mo, anak ko. Tapno ag nakamdamat. Kan panunutan da, asaan anasaya ti aramid da. Ay na! Talaga nagalas ti ugali dahi akabsat mo, manang Sandra. Ha? Agasem! Manipod imbagak kadakwada, tinakita nga aramid ti anak da. Pulos asandan nga umay gumatang dito'y tersenak. Ay, lablab sandak latan. Aniya? Ay, mapandag gumatang iji ayan ni Nena. Sana ilabas-labas ditoy. Ay na, pasensya kan iti kabsat ko, ampyang. Amumutan ti ugali na dayjay. Nasakit lang amin tinakam ko. Gaputay di. Dito'y da nga umay umutang. Nukas jay nga awan pa'y kwartada. Angam ita! Ay na! Labas-labasan dakmatan! Di pa'y lakat may padugmaam no maibatog dito'y tersena. Apa yung tananan? Talong aldawan asan asimsimbrak ni Mariel. Ha? Ne, apay ngay? Diyan ka mo? Adon ti kwisis anamis na. Kasta ka de. Apay ngay ngatan? Sapay tunggal agabsent day jay. Siyak akanayon ti pagdamagan ti profesor na. Ala, bayam. Numasabat ko ni Manang Minda. Saludsudag. Wen man na, tapno amok ti isungsungbat ko. Saludsudan dak. Aldawan anak ko. Payawan klase mita. Papa, agkakapsuta. Apa nga eh? Ay na, manon nga aldawa kasta ka, anak ko. Nasaysaya at siguro no mapantayon iti ospital. Tapno maamuan no anya da ita marikriknam. Saanan, mama? Kabalak pa'y mat. Di kay matanagan. Sumra ka kinton bigat. Ay, saan, anak ko? Saan mo apilitan no di mo pa'y kabalan? Alala kay, ingka paandaran ng jaylugan, mapantayo iti ospital. Anya ti kayat asawan daytoy, Mariel? Mama. Impagarup ko lakit din. Agagangay laas sakit dayta marikriknam. Nagbidtot gayam. Pakawanan na. Papay adi mo imbagbaga kada kami. Nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mabutangak ngamin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan? Podno ti indanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasungbatan day ta panagsangit mo? Ti saludsod ko! Anya ti isungbat ni Mariel iti inana. Papagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas. Nagturong ni Jordan iti balay daminda. Tapno ipakaammo na tinakita na ng araramidan ni Mariel. Gapu iti pungtot ni Minda. Natungpa na ti baro. Nakunangarod ni Jordan, anakita matlaang ni Ampiang da Mariel kanti kayan ayat na ijay ili. Dagos mat nagturong ni Minda iti tersena ni Ampiang tapno agsaludsod. Impudno nga rod ni Ampiang tinakita na.
Ngam saan lata namati ti ina ni Mariel. Iti sabali a bangir, impanda ni Mariel iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Impagarup ko lakit din, no gagangay laeng asakit ta marikriknam, ngam nagbiddotak lagayam. Pakawanan na, Mama. Apay adi mo imbagbaga kada kami, nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mama, mabutengak ngamin kada kayo. Anyo? Kayat mo asawan, pudno tindanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan ang masungbatan day ta panagsangit mo ti saludsod ko? Pudno tindano ni Jordan kada kayo, Mama. Pakawanin da ko ma, no nagilimad kada kayo. Anyo? Diyak namin amo, no kasano nga ipudnog ti amin. Ngamin, intarayan na kung tinakasikog kanyak, Mama. Oh, tsaka mo na niya taramidak. Mariribo ka na, gapo iti inaramid ni Mariel. Kanya nga rod katadaditan. Impagarop ko lakit din, no ti panagadal na ti in-into na rin na, ngamsan mat gayam. Ay, kaya't nasawan. Pudno tindanon ni Jordan kadata. Agam santamot ngamin anamat pati. Wan nga rod, tsaka mo na niya ti bakakada Jordan kan ampiang ita. Tapod numat gayam ti indanon da idi kanyak. Kanyan tinapasama kiti anak ta. Doon namatit ako maidi, kagiti imbaga na Jordan. Nalabit asana napasama kan kuha na tingas jay. Tiyakla pag-arupan ti kastoy, ama pasama. Anya, masikugan ni Mariel? Wan, anak ko. Isumutan ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Isumot lagayam asana na simsimrek. Ket, ada ka din ni George sa Jebalayda? Ay, dahi tangarod ti parikot daan ti Minda. Pinanawan kanumot jay lalaki anak kasikog kan kuana. Anya? Ay, kaasimat ti kasinsin ko. Uwan nga rod, anak ko. Isu asika, nang runa kat adan kaayan-ayat mo. Agan-anad kay kuma. Makauray, ti panangasawam. No girlfriend laeng. Ti panagadalyo kuma, ti panunutan niyo. Wala nang. Sipod pa'y. Awan sa baling nga arapaap ko, no di ti makatorpos. Ado man dagiti lapad. Ang saan ka mapukawan iti namnama. Pampanunutak mat dagiti sakripisyo yo kanyak. Isu nga ramidak ti amin nakabalag. Tapno matulungak mat ti bagik nga agadal. Agyaman ak nukasta, anak ko. Pagyama anak unay, gaputan na nakam ka. Ay, konsentidor tumat ngamin deje akabsat mo. Ado kami anang idanon idikan kwa na, iti ar-aramiden ti anak na. Angam, ay na! Da kami pa tinagbalin adakes. Uwan nga rod, ampiang. Anya ngay ita, ay na! Saan kat nga rod anasaya at tinagbanagan ti anak da? Masayang anak mat, iti panag-aadal ti kaanakak. Kan maasya anak mat Uray kasjay asaan anasaya ti panakilaganda kada kami. No siya klaeng, no sumro ti kinadakas ti ugalik. Ay na! Ibagak aagong gunada?
Kasta talaga, ampiyang. Sapay la kuma, tamaka amiris danto. Talaga adya kung makontak ti cellphone ni George. Namimpinsanan alinipat na. Talo na bulan ti si Kuko. Nga maging gaita. Di man la nagparik na. Oh, anya ti sang-sangitam si ka, Mariel. Saan mo ka di makontak ti kayan ayat mo? Mama. Amumat nga adon ababay tinaglabas iti biyag na. Ngam, ay no, jaka mo na niya klase ti panagpampanunot ti abdakan ka. Ay, ayatek ni George, Mama. Ay ayatan, amom ka di day tangay bagbagam. Ado dagiti lalaking agdat-daton kan ka. Babaruda! Ngam no apay aday pay ababa ero ti pinilim. Mama. Naimbagpay ni Jordan. Into na rin nati panagadal na. Ngam sika, day tala nagamampang tinararamid mo! Ne, sikamat gamin san. Itala nagsabat ta. Ha? Kumusta kan ngay? Kwa? Kastilat ta? Wan gayam. Kumusta kayo matankan ni Lorraine? Nasayat man ta. Madaman man ti review mi. Umadani nga minan ti exam. Say-saya atin nyo, insan. Amok akabalan nyo dayta. Ha? Igaad yu ti agadal. Tapno saan kayo ang maipada kanya. Insan? Mabalin matlat nga agadal ni Mariel nga uray masikog. Mabalin mat. Iso na lang tamok ang babain. Nang runa, ket ado dagiti napaspasaktan na idi. Ay, sabagay matkit eh. Maragsakan nak, gaputan na sayatan ti panakilangan na kanyak. Nasabat ko di na minsan. Ket, insan ko na namatan. Kasta ka di. Siguro, nakaamiris matanan. Barang ano, agtultuloy ang dadya kinasayat na. Ay, alukuyak to man, nga ituloy naman ang tiagadal. Tani, sayang. Wala. Sayang at talaga. Sapay nasirip ti kasinsin mo. Oh, at ti kwartang aramatam. Ingkag pa-check up. Mama. Di mo namnamaan nga agsublipay ti lalaki ang nakasikugkan ka. Tanod na kumakonsensya na. Amo na kumatakdran ti obligasyon na. Mama. Ano sam dagiti ungat mikan ka? Anya nga rod. Jack maumang agkid daw iti pamakawan nyo, Mama. Amok. Saan anala ka? Tapno mapakawan da. Hay, awanan ti adupay aso. Marangrang tilapayag ko. Hinkakit din agpa-check up. Nagrigat ti kastoy. Manang ampyang. Jack mo na niya ti Ramida. Hey na. Amo, Mariel. Isu akas jay da mamakan papamkan ka. Gapo, iti sakit tinakamdakan ka. Ngamin, nangato ti expectations dakan ka. Kan maysa, agmay-maysa kang anak da. Isu akas jay. Ngam, manang. Italaang akas jay da. Agbao tumat lang ti pungtod dakan ka. Nang runa, naipas ngay munto ti agbalin nga apo ko da. Sapay la kumata kasta. Hisu asika, agpanunot kan, Mariel. Amirisem ana imbag, dagiti saan anasayaat nga inararamid mo. Iti kasta, saanen da maulit. Sikamot gayam, kanakan. Auntie Sandra. Ay na, nasayatain may ka, manang Sandra. Alaman, kasaritam ta ka anakam. Ha?
Bagbagam, tapno lumag-an tirik nana. Ha? Apay. Anyaya ti parikot mo, balasang ko. Auntie Sandra, jak amon no anya ti aramidak. Gapo iti nagbitdutak. Panagrik nagpaikit din. Kat ilaklak sidda kun nga anak da mama kan papa. Ay saan? Saan akas ta ti panunutem, balasang ko? Saan apud no dayta? Ay ayatenda ka dagiti naganak mo. Di dala ekspektaran a mapasamak ken ka ti kasta. Naimbag pa'y kada kayo, auntie. Takas tatibag pagayo. Makasarita na kitinasayaat. Ngam ni mama, saan? Aniya? Nukas jay, akayat mo nga adda kasarsaritam. Umay kalata ijay balay. Siyakla ang mat yada ijay. Inaldaw mat arumwar ti kasinsin mo. Apay ngay takalang, naggapuam. Ha? Kwa mama. Naggapo kijayan ni Manang Ampiang. Napanak lang nagpalamiis. Anya? Apag isumat ngay may ni Auntie Sandra. Iso ang nagsarsarita kami. Anya? Makisarsarita kan ken ni Sandra. Uwan mama. Naamiris ko asaan gayam anasayati inararamid tayo idi kadakwada. Anya? Awan magtidakas na. No makilangan tayo kadakwada, mama. Italaan na amiris ko. Asaan arumbang aginurgora tayo ida. Iti manong nga oras na panagsarsarita mi. Nalaganan tiriknak. Gapo iti panang bagbaga na kanyak. Anya? Imbagakan ko na ti parikot ko, mama. Kat maawatan na ti sitwasyon ko. Imbagak amin kan ko na. Anya ti kayat mo asawan? Da kayo, mama. Didak maawatan. Ngam ni Auntie Sandra aginurgura tayo. Jak namnamaan. Nga isugayam ti makaawat kanyak. Iso tinang bagbaga kanyak. Iso analag-anan tirik na. Nasayat no hasta nalang. Tapno maya si dagtirik na ni Mariel kadata. Awan mat siguro dakas na. Awan mat, anak ko. Iso na laang no addaman ng timakuna ni Manang Minda. Awan mat siguro. Imbagak mat kan ko na, ano kasapulan at ti kasarsarita, umaylat tali ti balay. Kasta ka din na. Eket na. Umaylat ta ditoy. Bareng addan tugon daway ang makapagsarita kami mat iti kasinsin ko. Ado ti kayat kong ibagakan ko na. Wan, anak ko. Ibagak to kan ko na, no umay dito'y balay. Nasaya at ta nagsabat ta, Sandra. Ha? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ita ta makisarsarita kada kayo ti anak ko. Pangasiyo, tasan at tila komporme ti bagbagayo kan kwa na. Saan mat, Manang? Amin nga imbagbagak kan kwa na. Kat pagsayaatan na. Kinapudno na? Nakuna na kanyak nga agparparikot. Gapo iti aramidan nyo kan kwa na. Anya? Amin tayo. Ada pagbiddutan na. Amok nga ado ti arapaap mo para iti anak mo. Ngam saan ka kumamot nga aglablabas iti panagsasaom kan kwa na. Gapo iti kasjay ang nagbanagan na. Anyat kayat mo asawan. Tulungam ti anak mo, Manang. Aklunan tay latan nga iso siguro ti gasat na. Saan mo kumamot a pagsasawan?
Taama nga no ad-adalaeng ang madepres ti anak mo. Nakaskas daw dayta, Jordan. Kaslajak pa dyan, amakisarita itan ni Mariel kini Auntie Sandra. Uray siya nga ron. Mas dawak matlang. Ang awan ti imposible, no nakaamiris ti may sa tao. Sa bagay matkit di Kat, umay ka din ni Mariel ije balayo? Wen, ang jak maranranaan. Kasta ka di? Ay, umayak tumanmat pumasyar ijay. Kaya't kumat amakasarita ni Mariel. Ay kadwa na. Inton Sabado, umay ka balay. Sigurado nga umay dayjay. Sige, awan mo't karamidak ije balay intun Sabado. Umayak, mayat ti rumwar sag paminsan, nang runa kat nalpasan ti exam. Kasta talaga ti biyag, balasang ko. Kas iti kanayon nga ibagbagaken ka. Awan ti perpekto a tao. Amin tayo, adda pagbiddutan na. Agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak, auntie. Nanan, anda kamin. Kadwak ni Lorraine. Nembag na orasyon na. Oh, Mariel, nasaya at tada ka dito Lorraine, Wan, siyak. Imaya, takayat ka mat amakasarasarita. agyaman ak no kasta, Lorraine. Anya tirik na ni Mariel, iti panang sarungkar ni Lorraine kenkwana. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang Ti Masakbayan. Ti napalabas. Naamuan dagiti naganak ni Mariel ang masikog daytoy. Kat saan amaklon dagiti naganak na. Kanayon dangarod a pagsasawan ni Mariel iti saan a nasayaat. Napan ni Mariel iti tersena ni Ampiang. Kat dita anaranaan ti ina ni Jordan. Nagsarsarita nga rod dagitoy. Kat nasayaat tinagbalin alin nanganda. Naamuan ni Minda tinapasamak. Yeso a pinalagipan na ti kabsat na. Nasdaaw mat ni Jordan, iti kala at apanagbaliw ti ugali ni Mariel. Imbaga na nga rin ito, iti kaayan ayat na. Agingga anak una ni Lorraine, asarongkaran na ni Mariel. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada kami nanang. Kadwak ni Lorraine. Kat umunag kayo Apag iso, adda ni Mariel ditoy. Naimbag nga oras mo, Mariel. Kastamat kan ka, Lorraine. Kumusta? Nasaya at latamat. Imaya, gaputa kayat kamat asarungkaran. Agyaman ak unay no kasta, Lorraine. Uray nagalas ti ugalik, idi kada kayo. Imay kalata, tapno sarungkaran nak. Una. Awanin dayjay kanyak. Si kakit dimat. Agyaman ak no kasta, Lorraine. Sayang mati panagadal mo. No awanan panggap mo amang ituloy. Lorraine? Sabay nalaing ka no may papan iti academics. Ituloy mo to. Wen ko mga rod. Agam, saanan? Jakon mapaggidan no bilang laang. Ay na, kabailam day ta. Si kapay, amok a kabailam,
Kaputa na sirib na. Pampanunutak namin da mamakan papa. Amangan no saan damot lang nga umanugon. No ibagak nga agadalak manan. Patsyak nga umanugot danto. Ore adanton anak mo. Tapara matlaang dayta iti masakbayam. Ken, masakbayan yun to iti agbalin nga anak mo. Husto ka, Lorraine. Ngam panagkunak. Namimpinsan anapukaw ti panagtalak da mamakanyak. Maawatak dayta. Ngam di ka mauma amang ipakita kadakwada. Anagbabawyamon ti amin. Sigurado ama isublin to ti sigud alin na nganyo. Gusto timbaga ni Loren kan kainsan. Ituloy mo ti agad, ta sayang. Kinapudno na. Talaga akayat ko, insan. Nga, pampanunutak da mama. Amangan no di da kon suportaran. Saan mo't siguro akas ta insan? Ipatpatagda ka dagiti naganak mo. Iso siguro akas jay dakan ka ita. Gapot asaan da amaklon tinapasamakan ka. Angam amok, suportado dakan ka. Sapay ko maatakas ta. Nga mariknak. Talaga nga awanan ti panagtalak da kanyak. No kasta tirik nam, masapul nga agsakripisyo ka. No kayat mo man ti agadal. Agsapul ka iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin nakasapulan? Kaya't kidawang ka dagiti dadakkel mo. No kasta ti aramidam, sigurado ang maragsakan dakan ka. Agyaman ak unay insan. Nagtalinaad kalataan na saya at kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko idi kada kayo. Lipatam da dyan, insan. Napalabasan da dyan. Ti masakbayan, ti panunutan tayo ita. Anya, taga-iinop kan sabat, Mariel. Mama, aklo na ka nagbiddutak. Kat nakasagana ak nga ramidan ti amin. Tapno laang makita. Kan marik nayo apagbababawyak dagiti inararamid ko. Anya ti kayat mo asawan. Mama, numabalin. Ituloy ko kumati panagadal ko kalpasan ti panagpasngay ko. Anya, Ikarik mama, aramida kon ti amin, tapno makapagturpusak. kayat mo asawan. Da kami kin ni papam ti mga iwan iti anak mo. Kanda kami matlang ti mangtad iti busbusam nga gadal, kasta kadi. Saan matakasta, mama? Agsapulak to iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin akasapulak kat kiddaw kada kayo? Anya, Kasta ti planok, mama. Iso asapay la kumata suportaran daklata. Ikarig, saan kay to ama upay kanya? Matlaw ko iti anak ta. At kastaw na iti panagbabawi na bakit? ha? Nangag ko tinagsarita nyo itay. Iso na panunot ko asuportaran talata ti anak ta. Apmo ka na kaamirisan. Anya ti kayat mo asawan. No talaga kayat naman ang ti agadal, ay kit agadal at ta. Datan ti mga iwan iti apo ko ta. Kasano nga agnakam ti anak ta. No kanayon mo mat asuportaran iti kayat na. Kanta ko iti pagnakman na. Bakit amo ka nagnakaman ni Mariel? Di na may bagatikas jay, no saan pa'y anak ka amiris, itibidot na. Kumusta matan ti anak mo, manang Minda? Manungaal daw, asaan nga may ijay balay? Nasaya at latamat. At dalang ijay balay. Masadot siguro arumwar. Kasta, kailiw kumatan akasarsarita ti kaanakak. Ay kato may kalata sumarong kar ijay balay ah. Ha? Sigurado ka, manang Minda? Wan,
Amok aga po kada kayo iti anak mo. No apayakas jayan nga agpanunot ni Mariel. Ngamin, idi saan pa'y amap mapanigya palayo. Sana kasya iti panagpampanunot na. Pagyamanak no kasta, manang. Kanayon ko ngamin apalagipan. Ano mabalin? Diyak kumakayat ang makitkita ang malidliday. Ay, aki amanak matno kasta. Sandra, ading ko. Ha? Ading ko? Kunam kanyak? Manang Minda? Pakawanan na ko, ma. Amo ka sa anak anag balin anasaya at nakabsat kan ka. Ala, saan aday ta ti panunutan ta, manang? Naglabasan dayjay. Ti masakbayan ti panunutan ta ita. Sige, umunad kayo, Auntie Sandra. Agyah manak unay balasang ko. Ay na, manulaangan abulan ti Orion. Ipas ngay mo matan ti agbalin nga apo ko me. Wan nga rod, Auntie. Katsapay la ko, ma. Ta-normal to ti panaganak ko. Wan, kabaalam day ta. Di ka madanagan. Umay kaminto kini Jordan iji ospital no bilang laeng. Agyaman ak no kasta, Auntie. Nakaan-anos kayo at talaga kanyak. Awan anyaman na, balasang ko. Awan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. No tinapalabas, kat ado dagiti banag asaan tay ang nagkikinaawatan, lipatan tayon. Wen, Auntie. Nasayati pa nagpuspuso yo. Kat agyaman ak. Takaskan ka tinagbalin nga, Auntie. Diyaka muno ka sa nung agkidawak iti pamakawan kan ka, Sandra. Ha? Ita takas to'y tinapasamak iti anak ko. Diyak nginamnama asika ti ad-adda makatulong kada kami. Manang Minda. Pakawanan da kami ko, ating ko. Sipod pa ay awan tintultulong ko kan ka. No adda parikot mo, baybayan ka, ngamsi ka, adda kalata tumultulong ka da kami. Manang. Awan ti sabali nga agtinulong no saan adata. Anyaman dagiti napaspasamak iti kalabas. Agkabsat talata. Agyaman ako unay, ading ko. Man nakaawat ka unay. Kat ikarik, at ay tuyen ti pangrugyan, tinasaya at alin nanganta. Ay na, nagtaram ti ka nakakinsan. Kasla ka ano lang hindi sikog mo. Ang gamita. Oh, ada dituin nga agsang-sangit. Wan nga rod, insan. Nataar, kan napintas ti pulita yo. Isoan, natarumat ti anak ko. Ay, naku na mo ninsan. Apag iso, makaturpusak ton. No ko na mga ituloy mo, ti agadal, ay kat tumulong ang mga wiriti ka anak ka. Ha? Waninsan, uray ni Lorraine. Tumulong mat nga agamir no bilang. Ay na, pagyamanak unay, insan. Ngam, nakababain samot unay yan. Awan tirong ba nga pagbay na minsan. Agtitinulong tayo kidi, ha? Awirin mi ti anak mo. Tapno maipamaysam ti panagadal mo to. Agyamanak manen, insan. Wen, agadalak. Kat igaad ko ti panagadal ko. Amok anarigat apagiddan ti obligasyon ti maysa nga ina kan estudyante. Ngam, amok akabaulak. Agsakripisyo ak, kas iti inararamid yo kan ni Lorraine. Nagmayat a panunutan nanang. Nasayatan tilinangan tayo kada ante. Uwan nga rod, anak ko. Idawdawat ko,
Asa apay la kuma, taag tultulo yun, tinasaya at alinangan tayo. Uy, nanang. Agtultuloy dayta. Nutunggal may sa, ket amo na ti agpakumbaba. Agtitinulong tayo, ha? Husto ka, itinayta nga imbagam, anak ko. Amo ati kinapakumbaba. Ket iso ti mangted iti kapya iti anyaman adi pagkikinaawatan. Kasaritan ti anak ta. Sa lodsudam no kaano ang mapanagin rol. Wala kay. Kasaritak ni Mariel. Datamatan ti makaamo iti apo ko ta, bakit? Ay katuan na. Sana bale, taado tayo matamang aywan no bilang lang. Ado ko nam. Ne, kanyat ka at masawan. Nako na ni Sandra at tumulong mat ang mga iwan, iti apo ko tayo. Ay na, nakababainin Kasta mat ti imbaka. Agam ko na namat, ngawan ka no ti pakakumikuman na ita. Ay na, nakababay ni ti kabsat mo. Mababainak. Tunggal umay da Jordan dito'y balay. Kasta agmat lakay. Mababay na, gapoy ti kinadakas ko kankwana iti. Ang ar-aramid agmat ti amin, tapno marik na ngagbababawi ak. Ti pagyamanan ta, ket nasingpat ti kabsat mo. Ala agpailaang ni baby ijay balay manang minda. Ha, Tapno makatrabaho ka, dito yung nagtibalayo. Makitak ngamin. Kat di kan makainaw, kan makalaba. Gapo iti panagaw awir mo. pudno day ta ating ko. Malaman nga rod, alain nyo pa ilaang. Sukunag to, numalpas ko ti trabaho, dito'y palay. Mama, sa dino ti ayan ti anak ko. Awan mo ti Jessiled. Ay, kwa anak ko, inala ni Antim Sandra itay, impanay niya balay da. Ha? Ay, napasensya ka na, anak ko. Diyak kumamat itulog nga erwarda ni baby. Ang ni makita mata, anak ko. Diyak makatrabaho dito'y balay, nang runa no kasjay anak hariing ti anak mo. Makatrabaho aklaang no nakaturog. Kasta ka di? Mama, no di yun kabailan nga awiran ti anak ko. Ibagayo laang. Agsardengak pa lang iti panagadal ko. Ay, saan, anak ko? Awan pa kadanakam. Ado kami ang mga iwan ken ni baby. Ala, ingkakit din ijay ayan da Jordan. Sigurado asim mang peten ti kasinsin mo. Adyaman ako na Auntie Sandra. Nakaan-anos kayo ang mga aywan iti anak ko. Awan anyaman na, balasang ko. Nakaturog ka diti anak ko. Iso asaan nyo nga uba, Auntie? Kwa, nakariin di anak mo. Simmangpot ngaminan ni Jordan. Isu nga adada ijay unag. Adamot laang Lorraine. Isu dati mangay aywan. Kasta ka di, Auntie. O sige, umunag ta nga rodan. Takitag ti anak ko. Ala, agluto ka lang tan Jordan. Siya kunti makaamukin ni baby. Isalak tapno makaturog. Sige man nga rod. Sana bale. Inton madamdama, addan to ni Mariel. Ada akon, insan. Oh, adda ka kaya man insan. Wen. Ay na, agyaman ak unay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Ay na Mariel, awan anyaman na. Basit la abanag dayta. Ay na, noawan kayo amang tultulong kanyak. Jack amon na niya tinagbambanagak kita. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti met direksyon ni Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo, ti maudi apaset ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, adda ka mo't gaya man insan. Wan, insan. Ay na, agyaman ako nay ha. Awan makuna kiti panangay aywan yu iti anak ko. Awan anyaman na, Mariel. Basit laban nagdaytoy. Siguro, no awan kayo at tumultulong kanyak. Jack amunon nga't nagbambanagak ita. Ha? Iso aday ito yung araramidan nyo kanyak. Utang ko anaimbag anakam kada kayo. Ay na, manulaangan abulan ti orayan. Agturpos ka matan iti panagadal mo. Wan nga ron nanang. Saan la siya tagturpos Kadwak ni Lorraine. Uwan nga agpaiso. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo. Siya kon ti kararagsakan nga ina. Wan nanang. Kalpasan ti panagturpos ko. Mangsapulak matan iti panggadak. Addakan ka dayta, anak ko. Pagyamanak, tain-inot mo matan ang matungtungpal dagiti arapaap mo. Wan nanang. Kat gapo day tayo ti sakripisyo yo. Iso apara kada kayo day ti apanagbaligi. Naimbag pa'y kang kainsan. Makaturpos kayon kan ni Lorraine. Sana bali May salang mo't atawan kat agturpos kanton. Mabiitin day tayo insan. Insan, agsardengak sa inton sumaruno a semestre. Anya? Apay ngay? Insan, agkurkurang namin ng tibus-busa. Kan saan matan ang makatrabaho ni Papa. Ay, sayangin no agsardeng ka. Ano sa mon? Mabiitin day ta. Wen matkit di Ala, di kagdanag Kalpasan ti panagturpos ko. Agtrabaho ka sigod. Iti kasta. Matulungan ka. Sana mabalin nga agsardeng ka. Anya, kasta timbaga ni Jordan kan ka, anak ko. Wen mama, iso ang mababainak iti kasinsin ko. Adun tinaitulong na kanyak. Sobra-sobra pa'y. Nasingpet talaga ni Jordan. No sa anak ko maanak ibarbarkada idi. May sa ako mamatan kadagiti agturpos. Ay na, di mo ibagati kasta, anak ko. Gaputa blessing mati apo kumi kada tayo. No addaman dagiti nagbitutam, saan akaraman ti anak mo. Gapukan ko nagbalin ka anatibkar. Gapukan ko makitak akabaalamon nga aramidan dagiti banag, asaan mo ang maaramid idi. Pwede na day ta, mama. Ti anak ko, ti inspirasyon ko. Graduar ka gaya man ka anakan. Talaga nagbiit ti panawan. Wananti, kamo dyan na. Nalpas mo't lang ang tirigat ko. Sana bali ka anakan. Adun to ti supapak ti amin a sakripisyum. Sapay la ko maanti. Awan imposible iti kaskan ka, Barok. Itultuloy mo ti kinasayaat mo. Tapno adun tupay ti parabor adumtangkan ka. Wananti, tay tataramidak. Ay, kasla ka laang idi mapan kayo ag part-time ijay ili. Ngam ita, agturpos kaan. Naragsak ka pa nagturpos mo, insan.
Kastamot kan ka, Lorraine. Agyaman ak unay kan kainsan. Agyaman ako na, Mariel. Ay na, nakaragrag sakak. Tanay matangak ti panagturpos yo. Sapay la ko ma, tadumtang tumat ti panagturpos ko. Di ka mapukawan itinamnama, Mariel. Kabailam na ito. Amok akabailam nga aramidan ti amin. Tapno makaturpos kan tumat. Wen, ket agyaman ako nay, Lorraine. Ala, umay kayo inton malam ije balay ha? Ije tayo nga agselebrar. Wala, talaga nga umay kami. Kaduak na mamakan papa, kastamot ti anak ko. Oh, adti ti 2,000, Jordan. Si kantulatan ti makaamu amang tadkin ni Mariel. Imbag lang nga adda na yun ng daan tim, abos-bosan ni Mariel. Nang runa itakit pa nag-e-examen. Uy nga rod. Ay na, agyaman ak unay kan ka ah. Di mo kapkapin ano ni Mariel. Angem, naayat ka lata tumulong kan ko na. Ay na, kasinsin mo ni Mariel. Kan may sa, amuta tirigat, no kurang ti kwarta. Iso at tulungan ta. Sana bale, awan pa'y mati sa bale a paggastusak ita. Kastamot kan ka. Agyaman ak unay, Lorraine. Ala, inton malam. Nayunak mati inted mo a kwarta. Sakbay nga itulod ko ija balay da anti. Oh, apay day ta kwarta abilbilangem anak ko. Kuha na nang. Nagsweldo ak ngamin. Kastamot ka ni Lorraine. Nang tad iti 2,000. Nayunak mat iti 2,000. Iso a 4,000 amin. Kat, pamayan nyo iti dayta anak ko. Namin ano ngaminan anay baga ni Mariel nga agsabdang iti panagadal na. Gapot agparikot iti kwarta abos-busan na. Ingkarikan ko na at tulungak na makataggadak. Ay na, naimbaglaangan ta na panunot mo dayta anak ko. Wala nang. Jack ipalubos asaan na makaturpos ti kasinsin ko. Apay tayo ti akwarta, Jordan. Awatan nyo, auntie. Imbagla makatulong iti panagadal ni Mariel. Ay na, agyaman ak unay kanakan. Apag iso, agparparikot kami iti pag-tuition na ita. Kasta ka di, auntie. Ala, sapel ako ma. Ta makatulong na ita basit agatan anaitid mi ka ni Lorraine. Agyaman ak unay barok. Diya ka mo no kasano kami ang makasubalit iti kinaimbagyo kada kami. Ngam mo nga adun tupay ti parabor adumteng kada kayo. Sapay ko ma, auntie. Iti kasta, matulungan minto ti anak ni Mariel iti panagadal na. Talaga nga awan ti makunakan kakaanakan. No iti kat awan pamatik iti kabaalam. Ita, talaga proud akon kan ka. Agyaman ak unay, auntie. Mababay na kon ka ni Jordan, bakit? Ay na, no awan day dya ka anak ma. Nalabit nga idihipay lang. Kat nagsardengan ni Mariel iti panagadal na. Kasta akmatlakay. Numabalin la ko ma. Jakon awaten ti kwarta nga ititad na. Angam kasapulan tayo mo. Sana bale. Tainton makaturpos mo ti anak ta. Agsubalit tayon tumad iti amin a sakripisyo da Jordan ken Lorraine. Kasta mo ti kabsat mo. Sapay la ko mga rod ta kasta lakay. Makitak met nga igagayat ni Mariel ti panagadal na, bakit? Rumbang laeng. Ngamin, saan laad ata taggasgastos kan ko na? No di kat karaman da Jordan kan Lorraine. Nakababayin pa'y nga rudan. Numabalin la ko mga isubliti na palapas. Tasaan tay kumaida ang nagar-aramidan iti dakas. Tapno awan ti rumbang apagbainan tayo ita. Mama, apay dati kwarta ayaw awat yung. Kuha anak ko. Intad na Jordan kan Lorraine. Para kanukan ka. Imbagla ka no ang makatulong iti panagadal mo. Anya?
Ala, awata mo anak ko. Amok aka sa pulam daytoy. Agyaman naklaunay iti kasinsin ko. Apag iso, kasapulak launay ti kwarta, mama. Saan ngamin nga umdas ti matmat gadak ija restaurant apag part-time, ma? Talaga saan, anak ko. Gatas pa ilaang ti anak mo kat sanen nga umdas. Iso nga agyaman tayo iti kasinsin mo. Kastamatan iti kaayan-ayat na. Anya? Uray ni Lorraine akayan-ayat ni Jordan? Tumultulong ita kan ni Mariel? Wan, ampiang. Hoy, anyan. Sapay la kuma, makaamiris ti kabsat mo. Maamiris na kuma, dagiti panaglablabos na idi kada kayo. Nagbalbaliw dan, ampiang. Hoy, kunam lang amin asino da abak nang. Kunam lan no di da kasapulan titulong mo. Hay, angam anyangay ita. Da kayo tinangnang runa amang tultulong kadakwada. Husto kay ti dayta. Ngam ita, nagbalbaliw dan. Kan maragsakan akmet, gabutaw madanimetan ti panagturpos ni Mariel. Hay, no awan siguro di anak mo anang suporta kan kuana. Ay na, jakla amon. Sa anak ang maumang agyaman kada kayo, insan. Kastamutan ka ni Auntie Sandra. Ken, uray si ka, Lorraine. Saan taman nga agkap-kapin nga tinultulungan na. Awan anyaman na, Mariel. Pakaragsa ka kit di Takamaudyanan na, makaturpos ka matan. No awan kayo. Saan ko anaragpat dayto nga ayan ko ita. Awan na nyaman na insan. Kas iti kanayon kumad nga ibagay diken ka. Agtitinulong tayo. Ket agyaman aken ka. Gapot oray makitak dagiti rigat mo. Manipod intuloy mo ti panagadal mo. Insakripisyum ti oras mo iti panagadal mo. Ken ti panangaywan mo iti anak mo insan. Wen insan, manipod na adaan na kiti anak. Nakapagpanunutak. Kat dagiti rigrigat ko. Nagbalin akarit. Tapno ituloy ko ti agadal. Ha? Manang ninda? Ni, itamang pa nga imay kayo dito yung tersenak. Anya ti masapul yo? Umay kayo awisan, ampiang. Ha? Umay kayo ijay balay ita. Adamat basit sa ganami. Graduation ni Mariel. Ha? Ay, kasta ka di, manang? O sige, umayak. O sige, ayabam to dagiti kabalay mo. Umay kayo makipagragragsak kada kami ita. Uwan, manang. Congratulations, Mariel! Ay na, maragsakan at unay para kin ka. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka maten. Agyaman ak unay, manang ampiang. Ay na, amo, Mariel. Bilebakan ka. Ha? Apay anak ko ng tikasta. Una. Gaputa uray addan anak mo, intuloy mo lata tinagadal para iti masakbayan. Wen, manang. Adu dagiti nagbalin alaped iti dayti apa nagbaligik. Adu dagiti naglabasak arigat. Kastamutten ka dagiti bambanag. Tapno sumardengat. Ngem, jak in palubos. Ad-adakit di anakaritak. Nagsakripisyo ag. Iso nga ita, makitak matantibo nga ti amin arigrigat ko. Ay na, ibang-iba ka talaga, Mariel. Saan ang asika dyan sigod, Mariel nga maamok? Agyaman na kiti day tapa na nga presyar mo kanyak, manang ampiang. Awan anyaman na. Basta, congratulations kan ka. Ken, kastamatan kadagiti naganak mo.
nagananos da iti manu atawan. Kan siyempre, kastamatan kada Jordan kan iti kaayan-ayat na. Nang runa kan ni Manang Sandra. Congrats kada kayo amin! Worth it, ti amin a sakripisyo yo! Ditan gagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTDC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.